Tubasuhuze mwese bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima muherereye impande enye z'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba bw'isi. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima mukigera ku rubuga rwacu bwa mbere, icyo tubashishikariza ni ugukora subscribe, n'abakoze subscribe ndetse n'abakigera ku rubuga rwacu bwa mbere, icyo tubashishikariza ni ugukora like, mugakora share, mukabisangiza n'abandi, bityo bakarushaho gusobanukirwa byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Kuri uyu munsi insanganyamatsiko tugiye kubagezaho ni ivuga kuri kanseri ifata igitsina cy'umugabo, kanseri ya peni. Hari byinshi mwibazaho ndetse natwe twibazaho, tugiye kungukira kuri dogiteri, tugiye gukorana ikiganiro hano kuri Nyarutarama Medical Center. Reka tujye kureba dogiteri adufashe kubagezaho byinshi bitandukanye byerekeranye na kanseri ifata igitsina cy'umugabo. Mujye kuri ya televiziyo zanyu. Dogiteri, reka twongere tubahe ikaze mu kiganiro ubuzima buzima. Muhawe ikaze nanone mu kiganiro ubuzima buzima. Murakoze Sadiki ku ikaze muduhaye. Boje nitwa Rwanda Nestor, abandi umuganga umurologist, ngira ngo ngerekeranyije mu Kinyarwanda n'abaganga bita ku kurunga no gw'inkari, ni kuvuga impyigo, imiyoboro y'inkari kugera mu ruhago, ndetse ku bagabo hakiyongeraho n'ibijyanye na prostate cyangwa se n'ubuzima bw'imyororokere y'abagabo muri rusange. Murakoze cyane dogiteri. Hari ibintu abantu tujya twibaza muri rusange muri sosiyete cyangwa muri population. Tuzi ko hari kanseri z'impyiko, kanseri zifata uruhu, kanseri zifata inkondo y'umura, kanseri zifata imiyoborananga, kanseri zitandukanye. Mbese igitsina cy'umugabo cyaba kirwara kanseri nacyo? Murakoze. Ngira ko bamaze kubivuga, nk'uko hari ubundi burwayi nk'izindi ngingo zose zishobora kurwara kanseri, ku n'igitsina cy'umugabo gishobora naco kurwara kanseri. Gusa ubushakashatsi bwagiye bukorwa cyangwa se amayitide yagiye akorwa n'ibigo bikorwa ubushakashatsi, byo nakwita société savante, bigaragaza ko ntabwo n'amakanseri ndetse adakunze kuboneka cyane, ari rare, ariko abaho. Bakoresheje imibare ngereranyo bavuga ko kanseri y'igitsina gabo ishobora kuba ari 0.5 ugereranyije n'amakanseri yose ashoboka, ndetse ikaba ishobora kurwara nk'umuntu hagati y'umwe ku bantu 10,000. Ariko ku bihugu byo munsi bya Afurika na Aziya ndetse na Amerika y'Amajyepfo, Amerika Latine, bavuga ko bashobora kuba hagati y'umwe na babiri ku bihumbi 10,000. Urumva irahari nubwo atari benshi cyane. Ariko nanone hariho n'amarticle yanditsweho hano mu Rwanda bavuga ibijanye na kanseri y'igitsina, nabyo bigaragaza ko amakanseri y'igitsina abaho. Noneho dogiteri, tubonye ko kanseri y'igitsina ibaho, unashobora kwibaza akavuga ati mbese ni iki muri make, cyangwa ni ubuhe buryo mushobora kudusobanuriramo kanseri y'igitsina? Kanseri y'igitsina navuga ko ari nk'amoko abiri, icyo bita tumeur HPV induit et non HPV induit. Ngira ngo muja mwumva iyo bita kanseri y'inkondo y'umura iterwa na virus, human papilloma virus. Icyo bavuga ko hariho kanseri zishobora iyo virus ishobora gutuma, ishobora kongera ibyago cyane byo ko umuntu ashobora kuba yagira kanseri y'igitsina gabo. Ariko hari n'ayandi makanseri, no HPV induit. Ni ubwo bwoko, n'izo kategori ebyiri. Kandi ariko icyo navuga aho ngaho, kanseri ya HPV induit niyo iri beaucoup plus agressif gusumba iziri no HPV induit. Murakoze cyane dogiteri kutubwira amoko y'izo kanseri z'igitsina. Ariko unashobora kuvuga ati mbese ni ibiki bishobora kuba byakururira umuntu kurwara izo kanseri muri rusange?
urakoze ariko wenda umeze nk'aho ngororaho gato ushobora kuvuze ko ari amoko, ntabwo ari amoko kuko ari amoko n'ibindi ntabwo ari ibyo ngibyo, ariko navuze uburyo ki izo ntuze kanseri zishobora gufata mu buryo butandukanye. Hari ubwo ntuze yabaye ndetse HPV yabaye nk'ikiraro, ariko n'izindi ziza HPV itabaye nk'ikiraro, bisobanuye gutya. Ariko tugiye mu bwoko bw'amakanseri, ibyo nabyo ni ugiye muri anatomopathology twa kundi batanga ibisubizo bikagaragaza ngo n'ubuhe bwoko bwa nyabwo bwa kanseri, kuko kuri kanseri ya ntuze y'igitsina gabo akenshi kugeza kuri 95% ni carcinome epidermoide. ubwo aho sinzi ko nabigeranya navuga mu Kinyarwanda, ariko nibyo twavuga ngo ni bwoko ubwo izindi zisigaye z'ubundi bwoko zishobora gutwara kuri ibyo bice 5%. Yego, urakoze. Noneho Dr. Nibiki bishobora gukururira umuntu cyangwa ibishobora gutera izo kanseri? Nkuko naje kubikubwira, ibishobora gutera kanseri ya amakanseri ndetse muri rusange kenshi biba beaucoup plus complexe, biba bigoye ko wenda umuntu yasobanura cyangwa abantu kwa bahita bashobora kubyumva mu buryo bworoshe batari muri domaine. Ariko nkuko namaze kubikubwira, ubwo ni imico ibiri, hari amakanseri HPV induit n'amakanseri no HPV induit. Rero nk'amakanseri HPV induit nkuko namaze kubikubwira ko virus itera kanseri y'inkondo y'umura ishobora kuba kimwe mu congera ibyago byinshi. Birumvikana ko nk'abantu bafise abapartenere multiple cyangwa bahuza ibitsina n'abantu benshi batandukanye bashobora kongera ibyago byinshi byo kuba badevelopa kanseri y'igitsina gabo, cyane cyane kanseri iri induit par HPV. Ikindi naco bishobora kongera ibyago n'abantu bafite isuku idahagije ku gitsina. Aha tuvuze isuku idahagije ngira ngo dufite twumva cyane gusumba abantu bataba barasilamu cyangwa se barisilamuje. Nacyo ni kimwe gishobora kongera ku muntu yagira ibyago byo kurwara kanseri y'igitsina gabo igihe adakoze isuku neza uko bihagije. Ikindi gishobora kongera intuzi ibyago ni igihe umuntu ashoboye sinzi ko nabigereranya neza inflammation chronique répétitive, haba ku gitsina cyangwa kuri kijya gishishwa gifuka igitsina. Ibyo nabyo bishobora kongera ibyago byo kuba umuntu yarwara kanseri y'igitsina. Ikindi ni igihe icyo twita phimosis mu rurimi rw'ikiganga, ngira ngo nikona kiba gifutse igitsina, hari igihe gishobora kwipfunga ku mutwe n'ikiyo chance ishobora gusubira inyuma. Nabyo ni kimwe gishobora kuba mu kongera ibyago, kurumva ko isuku ico gihe bitaba rihagije. Ngira ngo muri make ahenshi ni ibyo, ariko habaho n'ibindi by'ama infection akunze kuza kenshi haba ku gitsina cyangwa se muri kijya rujya rukoba ruprotege igitsina, ikabivuga uko naco bishobora kongera ibyago byinshi byo ku muntu yarwara iyo kanseri y'igitsina. Murakoze cyane Dogiteri gusobanurira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima byinshi bitandukanye byerekeranye n'ibishobora kuba intandaro y'uko umuntu ashobora kurwara kanseri y'igitsina gabo. Noneho Dogiteri, hari indwara zigira ibimenyetso, hari n'izitagira ibimenyetso. Kanseri ifata igitsina cy'umugabo ishobora kugira ibimenyetso cyangwa nta bimenyetso igira? Murakoze, ariko nibaza ko ntabwo ari itagira ibimenyetso, biterwa byose naho ibigeze. Gusa hari izitagira ibimenyetso bigitangira, wenda ibimenyetso bikaja kugaragara mu gihe yaramaze kuba nini, yamaze kurengerana. Ariko kuri bijyanye ntuze na kanseri y'igitsina ni indwara igira ibimenyetso. Igira ibimenyetso umuntu ashobora kenshi umuntu ashobora kugira nk'udusebe ku gitsina, nkuko yamaze kubivuga, asanga kare umuntu yahora
abantu badasiramu reka bivuga uko cyangwa batari circoncis yashobora kudekortika le prépuce hanyuma mu nyuma ntibikunde ico gihe ibyago bitangiye kuzamuka umuntu ashobora kugira agasebe kadakira cyangwa kira kugira akagaruka ku gitsina cyane ku mutwe w'igitsina au niveau du gland cyangwa se umuntu akabona hatangiye hasohoka ibintu ku gitsina cyangwa mu gitsina bifite impumuro itari nziza mbese muri rusange iyo ubonye hatangiye kuba impinduka cyangwa se hakaza akantu kagakura kamara nk'intongangira katababaza kari aho ngaho mbese muri rusange navuga ko iyo habaye impinduka kuko umuntu yari asanzwe ameze biba byiza umuntu agize amakenga hanyuma yakwisuzumisha bakareba nimba byoba ari intango ya kanse cyangwa ari urwayi bushobora kongera ibyago cyo nakwita mu rurimi rw'ikinyamazuru les lésions précancéreuses. Noneho dogiteri umuntu ashobora kwibaza akavuga ati mbese kanseri ifata igitsina gabo yaba iri mu ndwara zivurwa zigakira? murakoze ni ikibazo cyiza nk'uko n'izindi ndwara zose zihari ntabwo ari kanseri gusa yenda y'igitsina cyangwa izindi kanseri n'indwara zose iyo umuntu yivuje kare ashobora gukira ariko yivuje atinze nanone bishobora kudakira cyangwa bigakira mu buryo abantu babaganga cyangwa yaba n'urwayi atari yifuza ariko ni indwara igihe ivuwe ku gihe amahirwe yo gukira aba ari menshi cyane. Noneho dogiteri tuzi ko nk'uko mubivuze iyo umuntu atihutiye kujya kwa muganga hari igihe indwara idakira, mbese ni izihe ngaruka umuntu ufite ikibazo cya kanseri ya peni utihutiye kujya kwa muganga ashobora guhura nazo? Murakoze ingaruka nk'uko n'izindi ndwara no ku zindi ndwara zose zisanzwe uretse kanseri gusa iyo umuntu ativuje kare indwara yose ishobora kuviramo umuntu urupfu cyangwa se ikamuviramo ubumuga. Rero na kanseri y'igitsina igihe umuntu ativuje kare ishobora kumuviramo urupfu kuko ashobora kuja kwa muganga yaramaze gufata ibindi bice yagize ibyo twita ama metastase atakindi kintu cyo gukora cyatuma umurwayi akira ahubwo kumworohereza gusa kugira ngo wenda ari nk'ububabare n'ibiki donc les complications aho izo tuvura. Ariko igihe yivuje kare ashobora gukira, donc kuko yivuje kare umuntu ashobora gukora traitement conservateur ariko iyo yivuje nanone wenda bimaze kuba byinshi cyane bishobora no kumuviramo gutakaza igitsina cyose mu buryo bwa burundu. Urumva ko ingaruka z'umuntu ativuje ari nyinshi kandi zikomeye. Noneho dogiteri tugana ku musozo w'ikiganiro twari turi gukorana n'izihe nama cyangwa n'iki mwakongera ku byo mumaze kugeza ku bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima? Murakoze cyane icyo nageza ku bakurikiye kino kiganiro kuri ubuzima buzima ni uko icya mbere bagerageza kugira isuku mu buryo buhagije ku gitsina cyabo. Ni uko abantu bishobotse sinzi niba bino bihugu byacu byaramaze gutangiza ibintu by'amavaccination bya HPV kuba ariko naza sinzi ntabwo bifitiye amakuru neza ariko ibindi bihugu byo bashikiriza ko abantu bakoresha iyo ntuzi izo vaccine kugira ngo noneho nkuko twatangiye mbikubwira ama cancer y'igitsina te ari HPV and yumva iyo umuntu yabaye vaccine urumva basa nkaho abaye ari areka ariko niyo bitaba biragerwa ko n'abagabo nabo bakorerwa ntuze izo vaccine urumva ubishoboye cyangwa hari aho bishoboka yabikora ariko isuku ni ingenzi. Icya kabiri no kwirinda guhuza imibonano n'abantu benshi umuntu akaba fidele ko bashakanye cyangwa se agategereza uwo bazashakana nabyo bigabanya ibyago byo ko umuntu ashobora kuba yagira iyo kanseri y'igitsina. Hanyuma ikindi wenda nahita nsoreza kuri ico nuko umuntu wese abonye impinduka
ku gitsina cye yakwegera abaganga bizobereye kugira ngo bashobore kuba bamusuzuma bakamugira inama bakareba ko ari cancer cyangwa se ari amalésion précancéreuse akeneye donc gukurikiranwa kugira ngo bitazamuviramo ibyago wenda byo kuba yadevelopa cancer cyangwa se n'igihe yaba ari cancer ikaba yavurwa hakiri kare. Murakoze cyane dogiteri ku murava n'ubwitange mugira mugoranira icyatuma babagana bagira ubuzima buzima. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, ntabwo twasoza kino kiganiro tudashimiye Dogiteri Bihonda Nestor, akaba ari muganga w'inzobere mu bijyanye n'indwara zifata impyiko, umuyoboro w'inkari muri rusange, harimo impyiko ndetse na prostate ku bagabo n'imyanya y'ibanga ku bagabo. Reka dushimire n'ubuyobozi bw'ibitaro bya Nyarutarama Medical Center ku murava n'ubwitange bigira mu guharanira icyatuma ababagana bagira ubuzima buzima. Mukomeze mugire ubuzima buzima.